Kako zamijeniti štop svjetlo na C4? Rekli su da treba izvući ovu ladicu, pa da treba odšarafiti ovaj šaraf. Sad ćemo vidjeti da li se to da skinuti. Zatim treba ove vike iskopati van. Treba će mi druga ruka. Vike smo izvadili, sad bi trebalo skinuti ovo. Tako. Tu gore je jedan šaraf koji bi trebalo odšarafiti. Skinemo gornji dio. Sad skinemo donji dio. Kako ćemo ga vratiti, to je već druga priča. To je odšarafljen vanjski dio, puno paučine. I tu je štop svjetlo. Stavila sam novu žarulju i sad ćemo provjeriti da li radi. Radi. Može? Mhm. Eto ga, to je to. Sad još da isprobamo. Gdje mi je ključ u tebe? Štop svjetlo snime. Jesu? Eto. Osmijeh za